obutu nyame nim nya ono de wankasa esunko an wasu saa just why desperate for the akunya no ntino ebi anyankopon ebehwe esu na osu minim se Bawumia tumi so saa osu ma nisuo tata nyame wohum tusu Kennedy Agyapong but akwakọ yese omu asofofo no mu di Kennedy Agyapong achi eyi Bawumia achi no edoso eche Kennedy e ka kire nyankopon se osere no Bawumia de eni kwan se oba enti na ise owusu bempa ene Bernard aye baako omo pese nka Kennedy Agyapong ye de eba but na jegezi ene asofo mi hu asofo bebre omo akasa se Bawumia beba no na omo bubu nkotodwe omo doso chen owusu bempa prophet owusu bempa ono menya short of we say Kennedy Embra me de sunsumu wi ase no onyankopon busa no ka kire nyankopon se opese Kennedy na Embra na Bawumia de omen Ghana amemu okay abusia mame na wase na me akwa abanfa Adepa TV so yen na yen mi ani twie be senya me ya adom Saturday we die da kakraka de ma MPP fo enya asem getu Saturday be butu e de ma amenyoko NPP na nipa obetu franka de ama amenyoko no na sese ye ni edi ekira ye hwe se hwan ena eba befa Honorable Kennedy Agyapong ana se Bawumia ana se wona wo keka ho no wo mo ena efa ana se hwan ya Saturday eni yebehu de etwie mu medinya de akosi aboaje wa tonko ene enumre omena so traditional prophet omena so ha se amede no ebe cheche nkomo eyade se Bawumia ekona probo wo de asemi tudwa se de nkramofo sori omoko meka mo ho no ma no mako shembe 1 month 2 months bi no ma ba no se nyame ya adom na se MPP for to abama no na 2028 otimi ebe gina se mampanyini ma Ghana for to no so aba se mampanyini obebo modern na Christopher no wasisa wo mo anaso obebo mo kwan amomako Israel no mo so akọ bompaye no ma hye mo hoden se de be ya wo mepie mu Ghana ha se mo nyame som no ebe ko animu yi ankasa na sa se we ya Bawumia kan ye ne de in fact atweche nsem de aba amanfo atwene sere ne abasa nya asem ketwa ene nyame ya doma ye memende ya aye 31st January ya ye MPP for wo mabato no ebe so no you still na yeguso ebobo hu twetwe nkomo amene traditional prophet omena so entwetwe nkomo if he say yegusa so for be so hye nkomo ma yetwetwe nkomo am kan for tap send fama say we send this ke fama na ne they abo man Ghana mu tap send bebo wi ankasa wo de abeya ne so be kwa apostle na se play store na kwa download tap send wo honom in process o maybe say promo code na abo Adepa TV e be ahye ofiase fire or transaction I until she label mun be sama bonus e dey account because for Adepa TV a wo e dey ahye ma me traditional prophet o me na so encheche enkomo prophet amemo akwaba mejo so but you say on ho ye dey me ho aden pa se ahyawo nimpa wa fura ahyawo nimpa da oh menfu bi da but adwuma na omode mpa ne ye no mesusu se ombeto mpa yi mpa ne mu ode ha mu ode na mo de dua papa aye se be embu because adwuma ne doso kojo ko na kwa bena ese ama events kwa me ba na ya wo so sele yo ahyawo fo da wase yete nyame adoma Saturday ya share ni mu MPP for o mabato kese a edi obani ma eba enyina ya share ni mu ase nyambe ya dom na edu ne yehu nipa a obetu franka e de ama amanyuku no ye hye Bawumia aprobo mu o ka sembi se nyame ya dom na se yetimi to ne so aba obetimi ama a Christopher akopie mu Israel akosum Yakopon wakoye traditional prophecy kamia ko say bibia na ase yayi mu uhu ne say yo abuja from a traditional prophet omene aso friends of creation movement also for penny okay agozia on say sebi minim eduane aya na
mpanifo no bi edi ansa na oma be kasa okay kasa bi wo ha pani bi kasa ondidi okay let's say Bawumia kasa no ondidi minim na because okay ye wo man mu imebunu esun for adwuma okay obi ase adwuma because obi apede odenensa ebekona no share 2024 obe stande o man to amaw na wo san so pa akwanya e ma Ghana fo ato amawa I think say e sen kan hyehyeye ana policies a wo de bebe nyina e say ye de sebi a favor mabunu okay a favor timamufo okay na ye no an say na ame ana ye toton ne say e ma ehye ya ma na ye de e boro so okay asema Bawumia kan ne de o de toton nsani ani a emu aha o okay with due respect okay emu aha esan say ye hia adwuma okay na wo de nkremofo okomeka yenim se nkremofo ye de oman sika na ye de sponsor nkremofo no makogu meka enumpo ye hu omokoba emfaso oman ye de enya okay na wasan so abagina simpie so ebe kan wo policies say delegate ento abamau na Ghana for ento abamau 2028 o say ye to abamau a esan say wakoye muslim na muslim for ekọ Mecca ntino onso de Christopher ebekọ Israel omo koye dey emfa so be na wo so na nti omo tena omo kuro mo man konkono Ghana ha omo ntume nsum nyame akosu ahade Israel enye ho na Nyankopon firi o it's a lie okay Israel kuro no enchen America okay enchen Canada and enchen Ghana and Ghana no so nyame onim ye okay ye wo ye Nyankopon dada okay na ye som no ansa na ye Africa fo na Ghana fo kra ye beti Israel bodi na mayema asa Ghana ana se ekuro na aka no ase omo de Onyankopon ennim wo na wo beka policies e ma ya to abama wa wo se wo de Christopher wo de oman sika our tax payers money wo de be sponsor Christopher mama beko Israel akobo enye bone o enye bone say Ghana is a Christian country so why would you to enti ye mo mpaye wa high okay ye mo mpaye wa high Israel for na no omo ne Russia wo say wan enya ntokwa omo the Bible na ko e omo ye ammunitions etuo ne bomb ne tear gas ne chest ammunitions ne ma kase ana omo the facing ntokwa no na ye free Ghana akọ Israel e Christopher free Ghana akọ Israel akọ bompaye sika se ya akwa eno na ama Matias say no nti na omokoto obuba say $2 million so say na do time e free Israel the bag Ghana so omo de be national cathedral me pa cho Bawumia on san so nkomra biem Matias okay Matias o de Christopher be ko Israel na Muslim for so akọ Mecca okay me your traditionalist Messiah Rasta man into Rastafarian stroke traditionalist o de Rasta for no traditionalist for so e be ko hin oh some de ye de mo be pe e kan say baby na baby ben no enye nkremosom meba enye nkremosom ene Christosom nko na ye religion a ewo man mu ye wo traditionalist ene ye wo Rastafarian ni na nso ye osom okay Rasta e osom traditionalist nso e osom okay obi can say me say ka more traditionalist ka first no ka mugu rem first the come di ni I see a gunre ma ye dey ha ma Bawumia de bo be ko enwure be bie kwaye bia ma na on fire so de be ko nwure ma ye dey ha man de ni je ho okay traditionalists and Rastafarians in ha man okay nwure de ni je ho nti wo ka the first na ye wo nwure ma amate nti nwure mu no mo fa ye nko Ghana nwure okay either so de ye be ko Jamaica nwure okay ana so de ye be ko India ana so de ye be ko Benin okay yes so be a ye ka che Bawumia say so we ni nko ade a baby a pese
yekɔ no ontumi mfa Christopher enko Israel no mfa Muslim for enko Mecca no onja ye traditionalist for no e wo Ghana wayi mu nto ompe baby da say Jamaica baako eno ye traditionalist na ye say Rastafarians no and also say India. Okay. India, the traditionalists are only Rastafarian, betumi akobi. Okay. And also Benin. Okay. Some Krona Maboboso, no, so much of traditions. Yanso traditionalists, Yanso had traditions in the Bawumia because baby our Agyapong they were or the auto suspense and then cremo for any Muslims and Kwana or Samoa a woman don't pay baby for traditionalists any Rastafarians so near the uncle. What are your home when they pay? I dare say Dr. Muhammad Bawumia, in fact, I saw for be brave as an home come a crum has say. I saw for my share Dr. Muhammad Bawumia home come a door so chain. I saw for my share Kennedy enkom wo mu nyina asama wo kan say abana de yebeto be wie no na Dr. Muhammad Bawumia fa so for bi kwati mission come to the extent say we na ne de na kai Kennedy nemum honhom mu no obahwim e de ama Dr. Muhammad Bawumia wo akoye kan say honhom mu ni pay wo so dian na honhom mu wiase na na wo ka chel okay share sunsu mu wiase no okay ena ahomache Onyankopon honhom ene nananom nsaman konkono honhom kabum ebepre jame de me ko sunsun wiase okay onsa wo se osofo bi se na ekuta Bawumia ekuta Kennedy Agyapong ena yehwim ede ama Dr. Bawumia unim me yede me wura sunsun wiase no nyame ede me kopie baabi a me ko hu se Dr. Bawumia bu nkotodwe okay Kennedy ohine Japan so abu nkotodwe okay ena me hu say osofo obi te say sa osofo ya oye kokko ye osofo owusu bempa onso abu nkotodwe okay ena osofo ye fene El Bernard okay onso abu nkotodwe ena Nigegezi enso abu nkotodwe okay ewo sunsumu wiase Otwedi ampon Nyankopon toturobo nsu otonsu obo owia ne nanim okay ana me nso me kobu nkotodwe ni bi okay ana Onyankopon ebusa Bawumia se adai enanti opeso osanso ba bi okay because wababa akon amanfo ne se omompel amanyokuo ni mu nso no enipa bebre wo ho a omo nso pa akonya ababaye Frankatuni na die nti na wo pese onko a o sanso ye dey ebabie okay enti wonye dey ontena nchen na omo a omaka no me hu Kennedy Japan te ma me busa Onyankopon se na ade na wo sere ade na wo sere nyame honhom de mawura sunsun wiase e mama ko hu die mahu me ka kire wa wo si ha esere ma me hwe sunsumu wiase no wahu enya asofo ni nyina na tumi wura ho okay asofo bi mu wo ha sunsumu wiase no mu nduru ho ba me ba bi anyame de me duru ye no eye ba bi a ehodo okay Jamaica no wati ase enti asemu America no na asanyame kwari Dr. Bawumia okay ena osofo El Bernard ka say yes se Bawumia yesa wa anye fe onja ma obi foforo ne de emra ne Nyankopon so nka na no ntum one Bawumia na e kasa na se sunsumu wiase Nyankopon eni wo mu nyina as a court yes enti me kura mpo na mi busa Nyankopon say na Dr. Opoku Prempre ewe Dr. Brand Echampon omo makeka ho omo keka ho na Dr. Bawumia ne Kennedy Japan ko a ene Nyankopon ma me ate ase ese ewi ase no de ya chechire wa asase so no ya chechire wo soro enti dede no di Dr. Muhammad Bawumia ene Kennedy Japan ene Nyankopon honkonkron twe ma adwen kosi 2024 primaries no busa me say me question na me busa no 2024 primaries no na ejina hwan so na so na ejina
Dr. Muhammadu Bawumia and afi Kennedy Japan so no say na 20 31st January 2026 omo ana gina omo so na ohwe social media kra ampa omo ana gina omo so ntino omo mienu na ba ko be de ebefa but na Kennedy Japan na Nyankopon aye de atusu no na esan say 2024 sister ada o ye pepe na sister then na you sere that be wo sere nyame honhom kasa nyame tumi kasa usi wa na wo sere menye sa menye manyame bufu show nya dey ma wo so ma ye serious unim de nyame tumi de me yenti na wo frɛ me bet na wo studio ha nya sa enti sa me kasa na wo sere akwese wo di me ho few na jegezi kasa ayo sere el Bernard kasa ayo sere owusu bempa kasa ayo sere enti traditional prophet mensu me kasa mensere oti asem na me ka kiro no nyame wo hom tusu Kennedy Japan but akwakọ ye say omu asofofo no mu di Kennedy Japan achi yi Bawumia achi no edoso echen Kennedy na ba o kasa no o ka say Nyankopɔ bisa Bawumia say adenti na still now wagina na still now opese still Ghana force and to aba emfa ma I know there I know Bawumia ka your question and obusa na Bawumia eyi Nyankopɔn no say ade ene de ono ana edom na ye de efe no ene Nyankopɔn ka kire say da bi sabi abrabɔ no enye nipa ba akofo e de awiase ne nipa ba akofo de ene obi anso ye ne ba enti so ama wo chance e mo wakɔ baako na wantumi amfa kɔtɔ anya nkwan de a sizia de 31st January 2026 de e wo Kennedy Japan ensem ena owusu bempa e ka kire Nyankopɔn sɛ ɔsere no Bawumia de eni kwan sɛ ɔba enti na ai sɛ owusu bempa ene Bernard aye baako omo pese nka Kennedy Japan ye dey eba but na jegezi ene asofo mi hu asofo bebre omo a omo kasa se Bawumia beba no na omo bubu nkotodwe omo doso chen so owusu bempa prophet owusu bempa ono menya short of we say Kennedy Embra me de sunsumu wi ase no Onyankopon busa no ka kire Nyankopon se opese Kennedy na Embra na Bawumia de omen Ghana amamu okay na say husunsumu wi ase no wu say prophet owusu bempa pa Nyankopon achew so Kennedy o ma Kennedy mra okay so what you say enti ho no na El Bernard enso support to osofo owusu bempa okay ho na ngajegezi okay eni asofo bi ase beduko bi aha yes me hu osofo beduko bi omo ka se da bi Kennedy Japan asai na me adwuma e wo Ghana ono na nkopɔ sɛ me wan na betumi asai ma adwuma Kennedy Japan wan asai ma adwuma na emom na nokre na oyɛ de oka okay enti ma asɔfo na ɔmo pɛsɛ Bawumia ba no ɔmo punkotodwe pa Nyankopɔ akyɛw sɛ ɔmo hwɛ ɔmo dɔɔso ɛkyɛn Kennedy Japan echitafo no asofo no ye beye mienu asemiensa pe but Bawumia de asofo ni nyina ye de edi na chi ni Nyankopɔ ka kire mu se ewo mu se Bawumia edom no edi na chi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo eye former president etai Bawumia chi eye kane no majority leader etai ba no echi nti ye hwem penifo bebre na omo do omo support ama Bawumia because of vice president na obedi ye ni na nkopɔ ase aye no kure ba ye de wakɔ mi ankasa mehu mobro 2024 ye yiw aso kandini but o modern bo oboa wo ho a na me Nyankopɔ meboa wo amboa wo ho onsamu a okekan ni asabi a osesa enyina e ka ho na ma ye de olusu ye okay let's say Nyankopɔn hu sa ni nyinsa na ohu ye asana na wo sana ni okay na se Nyankopɔn na Nyankopɔn no onimu anka mutume de to social media or status say God I thank you how can you know say God can see your start na mi onim ba bia onim bibia okay de ekosu bia nyame ye de enim enti no de ade no kosi ye no me twa long story short de ade no kosi ye ne say
nyankopon tie dodo no omo asofo na no omo pa chew ama Bawumia no nti nyankopon ama Bawumia last chance for this 31st promise say Canadian farmer no okay na say huhum wi asekwan no eya asofo na mo pa Bawumia chew ni nti no omo pa nyankopon achew no nti nyankopon eje saa animonyam na nkode ma Canadian no e de ma Bawumia ena nyankopon ka kire ni say okay a promise pe na waje ade ede ama no 2028 so onim na wa amoa ne ho e ma onu nyankopon amoa no e ma wa na be president of Ghana because I say 2028 omo contesting na NDCO, CPPO, GCPPO, PPPPO hwan omo nyina aye ne ma nti ontumi nkogina ba akwachi na ebom de obeboa ne ho no e na onu nyankopon be yede ebeboa nti se Bawumia ntumi amoa ne ho for 2028 dia na already ene na ne presidential ambition no ayede asi nti na se wo no sisi ano wo de ne se huhum wiase de wahu se Bawumia na efa aba no nyankopon se na Kennedy Japan so abu nkotodwa ne bi ana me ka se wo na wo ko huhum wiase eko hu ye nti me se wo huhum wiase nyankopon aka ama asofofo na wo mu di Bawumia chi ne wo nyina no mahu se Bawumia na be fa aba no na me ka se asem no me before am say eye daye ade na nyankopon do ko sunsum wiase a nso o de okra ne na ekọ nti body ne de da ho nti eye te se daye no nti no ba bia maniti ye no se El Bernard osofo El Bernard prophet El Bernard any prophet Owusu Bempa still na omo se omo nya dey omo mpene na me de me ka che nyankopon se me de eja me ye nako a me ntumi decide nya dey e ma no de waka na me de me tie nti na still na Owusu Bempa any prophet El Bernard eguso a e pa nyankopon a che omo ma me de me ye de kwatwe nyankopon anu se bone me ndi obi achi me ka kire nyankopon say de obebe bia abebo o man bia no ye pe but na ye say na jegezi mu na pese ye say ayi ye friends Kennedy Japan say nyame yeduma na me ka kire say the asem na Kennedy Japan ke kan ne de o ye na nye onu nyame yeduma no wo say no na emo ye individual bi na no ye de o tag nti no de man na jegezi kra anye de enka sa kra nti manu so beteme no na prophet El Bernard any prophet Owusu Bempa omuguso pa nyankopon acho say omo sere wo mo odinkan ma Bawumia kwanya na wantumi afakoto ane nkwan nti sisi ade 2026 31st January 2026 promise na de on fama Kennedy Japan na menuso ye de etintimi nimu say nyankopon de on say okasa because El Bernard guso panacho Owusu Bempa guso panacho ba nyankopon so say dodo na ye de yensa ama Bawumia chance bi promise no so wa moa no ho no wa ni January election ne dia ne presidential mission ide enti me de ehwa na menu so tie me enti nim say nyankopon etie Owusu Bempa any prophet El Bernard e de no say still na ogusu gina emu say or the Bema Bawumia last chance. Okay. No, na media me. Ye free home when say member physical. Kai ba e kan say physical. Usha Bawumia ne Kennedy. Why na o de ba physical obeka so nipa sumasi de. Senka omutimi toma no na 2028 oba obetimi aboa Ghana. Oh, me ntumi ntwe nyankopon ano wo fom. Die ntina nyankopon se na e wo. Ayi Kennedy Japan. Oh, nyankopon di nkan ka say Kennedy Japan na no wa trusu no. Jamaica what you say. But and America say me dey me ntumi honhom afamu na America nyankopon kasa final. And say na wo Kennedy Japan because me na minim say Kennedy Japan na be dey e be wi ni. I know Kennedy Japan is the best candidate for a new patriotic party. NPP amanoko no. Kennedy Japan best because because a crodos one yentra fa akuni anum guase candidate no doso yendi ba akun ati enkwaje anum guase enti me na minim nyame yi kire me dadaada ansa na Kennedy cry call fale for 2026 primacy na minim say Kennedy ba
obeye dey obewi ni but kopem say nyame de me wura sunsum wi ase a me kopie na animu a me konhu say Kennedy na abu nkotodwe Bawumia abu nkotodwe asofo obeye 8 o 10 so abu nkotodwe sa asofo 8 o 10 no Kennedy de wo mbeye 2 pe me kwa first na me ka say El Bernard nkwa etie na me hu say o su bempa so akọ support El Bernard ntime de nyame say yam fama Bawumia ne last chance for primaries na 2028 wa mo ne homode a eno de on support no de obebo ne homode say NDC o say PPP o on obe support no de so osoro boa di oboa ne ho ntime no ka physical de a me nya physical human being I'm a spiritual human being enti de nyame aka no wa kan but as at now me nim say me nete ye no na still na omo wo ho Eja, I am the youngest prophet. I was the youngest prophet. I know go muntino. Eja men so many time. To me name say El Bernard or so for prophet El Bernard and also Usu Bempa omo plead no. Onyame ejitum and that's on the bat. Menya sure so onyame be kasa ye dey. Asesa no. Okay. Nti say nyamba nyame ya adom na say yeto abani we na honorable Kennedy Agyapong wa we ne ane se Nyankopon age aye oma ayi na eno de na make so ye nyame ono nanim ono na nyame yen question no so ati ase ko for meeting na say no you see na je ye so question nyame sha to ne down me kura me ye say me question nyame me tire me say ono na ye nyame ono nanim o de ama Kennedy Agyapong but I say ehumoburo na ewo Bawumia side no edoso ti nyame nso de ohun the only be mo yes enti say na Bawumia kra no osu Bawumia obutu nyame enimu nya ono de wankasa esunko an wasu sa just why desperate for the akunya no ntino ebia Nyankopon ebehwe esu na osu minim se Bawumia tumi so sa osu mama nisuo tata na Kennedy on the no osu na Kennedy on the hard on the ni ase pampe se banfo na de ni ase pampe nisuo ba akoma unse na akwa se Kennedy Bawumia no ase sympathy vote to be free Nyankopon change na Nyankopon so the man no man that sympathy we no Nyankopon na make no omu guso twen na me de mani so te but me kono na de o kan say o ma Bawumia last chance for primacy but minim Nyankopon to me sesa na adwen because of the Kennedy and na meeting na so sesa na adwen de Bawumia but e bia prophet El Bernard ne Usu Bempa bi omo plead no ya mu den na ja omo so ma Nyankopon die nti a me yemfa ma Bawumia ne yemfa ma Kennedy e bia ne Nyankopon ayede etie wo nti say Kennedy wi ni a na tie say nyame etie El Bernard ene Usu Bempa wa wi ni so de an tie de me kọ no na sorry na na say na etie na Nyankopon ka say ene ye ma Bawumia last chance eno anso na bia yo traditional prophets omena so hifa location me pacho your friend traditional prophet or many aso the street prophet me waka so Bawumia road former rent control me pacho tie ni amanyosem any say ye Ghana ye pese Ghana tumpon no me pacho tie ni choice enye family property enti no enye ntokwa nyame kasa no wakasa enti 31st January 2026 yema asumdue enye aduma asumdue ne yepe ezan se ntokwa si a madren kwala ho madren mrewa ho madren ayarefo ho eno keke na traditional prophet me hwehwe me number is 0543 043122. Okay. Traditional prophets on many aso and many echiche and common traditional prophets akanini na o say about to nyema sumdie ene wodo en kabomu embremu onua wanwe ni ana wakoda di o we ni so a no wa jubilate ketu e bia jubilate bebre na akwa ankocheshe nkrofo akoma amana ankofa yeye amfamba midinya de akosi aboaje wa donko mama ga tap send for mouse so we send this ike from on ne de abo man Ghana mu tap send be wo wi ankasa odi abe ya ne so be kwa post and as a play store
na ka ko download tap send our honum in process so maybe say promo code na about the TV e dey share ofiase fire transaction na yen to she name on e ma bonus e dey can because for the TV wa about e dey share no medavo midi e dey akosi abo ajewa donko makram so physical money and put me do rap just so me say jam in a minute in Sabakandria and then one tap send yeah ebusiafo we didn't did an akuma patchlewa one they recommended tap send amamo and that's how for ba o send ko fa baby na ya basa omo rating so ye omo ye A1 nti obian load tap send na on sense ka fa tap Yebohu de wochre amansan yebohu de wochre gala fose yewo akwantu ne adi sike kofi nie me yemfa ba bia yebenu yehu tap edemu fuwa tap send in this street the tap de no ana tap and one na piao